Ndagushimiye ufashe umwanya ukaba ufunguye ino video ukaba ugiye kuyireba, rwose ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba turi kumwe nawe kuri iyi channel yacu kugezaho utuntu n'utundi rwose agasobanuye amakuru ya siporo, showbiz zose, buri kintu cyose cyatuma wishima n'ahandi wagikura usibye kuri iyi channel yacu. Niyo mpamvu musaba gukora subscribe. Muri aka kanya tugiye kureba abanyarwenya ba mbere mu Rwanda rwose bagiye bayoboye abandi mu rwenya nk'uko bigaragazwa n'uburyo baba bakunzwe rwose ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa no muri sosiyete. Twihuta ku mwanya wa karindwi turahasanga Shema Patino rwose uzwi muri Patino Comedy, rwose umwe mu bakunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Regis, umwe mu bazwi rwose kuko yamamaye akina Fande, ari umufande rwose. Twihuta rwose kugira mumenye aba bantu bacu. Undi ukurikiraho niwo bita Ndimbati rwose, umwe mu bagenda bashimisha abantu mu bintu bijyanye no kurya rwose, umwe mu bantu bagenda bashimisha abantu cyane. Ku mwanya wa kane turahasanga, umwanya wa gatanu turahasanga Ndimbati, Kiramani, umwe mu bakina none ari umufande, ukabona ko nyine ari ibintu biba bimubereye cyane. Ku mwanya wa kane turahasanga Niyitegeka Gratien, umwe mu bakomediye rwose ni itafari muri komediye z'u Rwanda, muri komediye z'u Rwanda rwose ni umwe mu bahagaze neza cyane mu gukina amakinamico n'ibindi. Ku mwanya wa mbere nta wundi tuhasanga ni Dogiteri Nsabi, umwe mu bari kugarura imitima y'abantu muri ibi bihe. Abo bose ngiye mbabwira channel zabo. Patino ni Patino Comedy, Niyitegeka ni Seburikoko Niyitegeka Gratien, Regis Skit, Nsabi ni Rebero TV, Nyakisa ni Nyakisa Comedy, Kiramani Empire, undi ni Ndimbati nawe akora na Papa Sava, nta wundi kabisa. Mukore subscribe.